te min gondo kadi faut que ganda rafi e mayde wona goto ay neddo mo ñaw haw tam Allah hokkam fiddino daji ay neddo yahata mo sene kattere mum ya sama maayo donc adun kanko na to tinna surtout suka mandi ngone pele avenir mumen sa ciru gar wajibo ma goy ma hakkilaji men ko nde concentré dum battema c'est comment mais de tout ni bo fo réviser ok ala passe tinde non tinde jang mon feewi yalla won ballo yalla won ballo bint ko mata rutin hakkille ma Allah wona ñawuni mayde rutin hakkille ma Allah ganda neddo ene rafa ene rafe ha nanne blog yalta e dow jam binta an da huli reedu min adandi min kasi ilam sanu diga be gal ala mi gado hala ali saka wenda sum hala ni homo kalantu so tay wana ko hom ni ala e wat wana an wala be suka bi yalla watu amin yalla wan ballo ko e dawol ni kiborno ko no dago ma wotagi mi tawani mi ruto ko le tinda e man fi yalla watu inshallah taala ala hay bas ko salje kon non susu suka be wutu bimbe wulbi suka be Desndal mai mbete Masyaallah. Sant Yàlla. Ah, maa ngi fi biir bi rek ma xaw feebar fan yii yëpp. alors baa ngi tane bu baax. Sant Yàlla wallaay. wallaay. a jàppale sa meeru bu baax meeru loo ko mën a jàppale jàppale. Inshallah. waajur bi wallaay loolu dëgg la. dëgg la laajte rek. Ah, loolu dëgg la. da nga raadu bu nekk da nga bàyyi. boo ñëwee rek nga expliqué ay procédures si même def nañ laaj bi sa bopp day laaj. ñëwee nag nga def boobu day laaj bi. non mais dama xaw fi xam rek maa fi nekk. waaw maa fi nekk. baax na jàppale nga bu baax. Inshallah. waaw bari ko wax. kala joni une semaine min jeyanima arta école ƴiƴe min jippi mbiɓe goɓe gari min jeeha Cheikh Oumar min jeeya ko woni dow mum par ce que an machallah ka parmi de meilleur élève uji amen ine min jeyana e goto ɗe balle fof professeur namdo kono hande mbimi fal min ngal min jeeya ko gonɗa e dow mum min kay dañoo jaaxle sax yow nga xamante ni yaa suñu meilleur élève foofu noonu te en plus ci terminal ñuy def te yow da nga war a ñëw école Desma ngoni toro sima banmando kongunta alfuwa spero onani bayanda ko ni wonduɗa si de balla so jimi arani école ko mero ko rafi mero bon mero tan trop non tagi ko min tan jati ɗum ɗo fami mi jonata mo dina so wi mo école
gara ini masya Allah boleh an kan ini par mo dara gimmi mi lagi ma di se min rek ko reflex da ma ko yo ay mi jaate na class ay mi jaate rek ay Cina kami bawa non cina. Oke? hande galle o ko han woni ɗo ay fulɓe ne mbiya joom galle ko gorko kono jam galle ko debbo debbo kan tan fewata galle kadi e yidde noddude sukaɓe ɓe jooɗo kalif allah mo yummaɓe waɗi e junga mo caggal kadi hande allah nawti yummaɓe ko mine ma goni ɗo allah artirine galle maɓɓe ɗi ɗo jinmi ko halfindema sukaɓe mbatta kadi hakkille ma no feewi ko jinmi haalande ko jinmi ko nudde ɓe gara a faami voilà donc mbiɗa hoolima e galle he kadi ko an woni jeewo galle yummum sukaɓe Cheikh Oumar Naam. noddanam jeeto garon gayi Inshallah joni. eyyi voilà nder no wuli wonnoon ndungu handi ko dogani arde nder one wuli noon wonnoon joni hande ndungu ko faadi arde won wuli trop Waɗum noon gonɗon koye révisé ɗum tagi. c'est bien wona kam aɗa jangde ma toppiri no feewi Wona no feewi. hande wona kam aɗa toppiri jangde mon no feewi wona profaji mon ngala e mon probléme tinnuɗo e jangdede saabu ko soɓojur hande woni jaalal janggo tinnuɗo e jangde nde no feewi Inshallah. kadi min kala ko mbaɗɗon e aduna gueɗe ɗiɗi belatami kalif allah mo yummon acci e junga mo jettuno ɗum woni holɗum janggon son jangi tan on mbaɗi ko weeli mbeɗa andi soko debbo ko sehil manam ɓiɗɗo debbo ko sehil yummum kono noon alhamdulillah yettu allah min jinmi ko mbatta hakkille ma e jangde ma nde usta miijoji ma ɗi ɗeɗo bande fof aɗa no waya yoni neɗɗo ruttinta hakkille mum koye allah jinmi ko mbatta hakkille ma e jangde ma nde nani e ko ɗum jinmi joni noon guura sukaɓe nani ko ɗum woni ko noddinomi kalifa ma allah maɓɓe caggal hande allah itti en ɗo kono ɗen ɗo en garti e galle maɓɓe mboɗo yiɗi toppitonami sukaɓe mbatna kam hakkille maɓɓe wotoɓe goyɗo on yumma wotoɓe goyɗo baaba kalifa ma allah mi fawi e juuɗe ma nanguiranam saɗi allah a nani ɓen dengo bu baax li ma la wax nii say mag lañu kii sa yaaya yàlla dafa nekk tey man maa ne na ngeen nañu doon tuxu suñu kër ñu ñëw fii ñu dund ak ñoom fii kon nag da nga góorgóorlu bu baax a baax nga xam ne say mag ñoo fi ne nga xam buñ la nee bàyyil buñ la nee teel boobu gi lu ma neex man moom sama xarit nga xam nga ne man moom ah nga bàyyi ci xel bu baax a baax yow tamit nga góorgóorlu ci sam njàng waaw loolu tax souvent nag xam nga ba tey sa pulaar bi leerul mënoo sax def armi mbar ma sa armi war ma sa ànd armi pulaar ah xanaa seen maître bi du leen jàngal pulaar foofu noonu ci école bi nani buura e ko ɗum woni noddago inchallah so allah jaaɓi yo wano woni ni caggal ka yummaɓe yeehi ko min ɗo woni yummaɓe kadi woni bammaɓe en même temps no mbiruɗani haydara mustaɓe haydara mettataɓe so allah jaaɓi ko ɗum wonno kadi faandaram hen ɗum noon kalifa moon allah payo moɗon yo allah won balɗo mbatton hakkillaji mon no feewi kalmi ko mbatton hakkillaji mon e jangde moɗon nde so ɗum ɓenni mboɗo sikki an kam ko hikka gonɗa e wadde on kal bay koko bag mbaɗanɗa Inshallah hikka mbaɗan ba. eyyi woto haydara feeñ noon e jangde ma ko welani ɗum annene jar holko kalasi ko mbaɗanɗa yo allah newnu yo allah newnu tinnoɗe kippoɗe kayeji mon hen gueɗel gotel noon jinmi tan rentinde on ndeno ɗe whatsapp o mbatte hakkillaji mon kala nde on jippaki e losoji mon somi yi goto mone waɗa whatsapp welani moƴƴi Inshallah min battama. tan jinmi ten kadi seegu min mboɗo jogue ma yakar Cheikh Oumar an andi ka togata Cheikh Oumar Fouriou Tall min ka sehlam kadi hande ko en goni worɓe galle
eyyi donc timmiɗa feewi timmiɗa feewi beelaɗa yabba koygal kawma andi kawma kanko jambaro wallahi joni mbiɗa wawi accu ɗon ɗo continue jewte mbiɗo foti dawde ni alhamdulillah min jeeyi kam paami wallahi quoi Ko mi yinde. Yo benen der jiyan do réviser leçon aji ni. Bir an kalantume saɗa wawi tinnoɗa jiiɗa hay goto ɓurma ɗo naata